Repose, place. Kala babingi fe bakini munanzila Congo Brazzaville babingi batombokele bankaka bakini munanzila Congo Kinshasa nda mumpe yakini munanzila mulanda ensiru luzangeye mfumu wetu unu tunaye kesha kingi muna ndangu ya luta mukota mumbanza yeye bambangiza me batate bamama matoko pasi kansi bonso bundele fom pasi tutanwani nam thangu musavo asit makaka to zengam munamulenki mazabo wele banda ka futwanga thanuko wele kaka bambuta setu buna bakirana babuna ntulu betu ban sasilampe gana ko tutuna mulumbu ki kawun kan si de mostu lombele kam vita zizi katine bi fulben so amina amen si tu vita lunda bantu babutana kata wiri ko no kuna ko ngole avio bata sala yo vo mona Brazzaville meme Congo Kinshasa masini kata sala me mama tusikama konsoria mbuvuto mene salila nduna saranga kisaro gambote sendo katambula idiodio wunu kiki kiese yamayangi kwa beto idiodio tulombele mnankumba se mwana vela amen. Ingénieur Nzumbila. Kamba le 6 avril 1999. À son éminence de la Mirana Kemani Salomon Paul, le chef spirituel de l'église kimbangiste. Vos excellences, messieurs les ambassadeurs de l'Angola, du Congo, de la Suède, le gouverneur de la province du Bas-Congo et distingués invités. Au nom de la Sainte Trinité, compte tenu du temps qui nous est imparti, je ne serai pas long dans ma locution. Je manque même le mot pour exprimer ma joie qui me comble en cette date aussi grandiose de l'avènement du kimbanguisme, soit 78e anniversaire de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial pour Bassimo Kimbangu, qui coïncide net à l'inauguration de la résidence officielle du chef spirituel qui est attendu de tout le monde. Je dédie ces grands et beaux bâtiments à la Sainte Trinité et à tous ceux qui m'est cher et au monde entier. La construction n'est pas achevée, ainsi j'exhorte à tous les kimbanguistes de continuer à œuvrer une surface totale de 1204,86 mètres carrés. Dans la totalité, nous avons 86 ouvertures extérieures, 58 portes intérieures et 16 toitures, dont 8 la structure est en béton armé, pesée à 400 kg par mètre cube pour la fondation. Et le reste de la structure à 350 kg par mètre cube du béton. Pour l'ensemble de la construction, nous sommes arrivés à 5275 sacs de ciment, soit 155 tonnes de ciment et 2560 barres de terre. Le revêtement extérieur en granulite exécuté par la société Belle Décor, représentée par M. Belezi qui est son administrateur, et la menuiserie en bois par la maison Watt Volcan. La menuiserie en alu
la maison Keyo construite et à la commission de la construction qui préside le révérend Maïfila et à tous les ouvriers, je leur réitère mes sincères remerciements et que Dieu vous bénisse tous ainsi que vos progénitures. Je réitère mes remerciements au chef spirituel de l'église kimbangiste pour le privilège qu'il m'a accordé de concevoir et de diriger les travaux d'exécution de celle-ci, c'est-à-dire la résidence. À ma regrettée mère Zaladet Nissa et à mon père, le révérend Nzumbila Médard. Voici la graine semée qui aujourd'hui a grandi et que vous récolterez le fruit de votre semence. À la famille tout entière de Papa Simon Kimango et à la communauté kimbangiste du monde, à la communauté catholique, protestante, orthodoxe, musulmane et autres. Une fois de plus, Papa, je vous dis merci. Banza yelu selemi mwangumbwa seye mwana velela papa nkuma mbanza twenaye kesya kingi mulwaka yemona lumukyaki kikezi nkama yebeto kitwa lembi kadila nkutuma yindu kasi tumeni kyo baka ikatata nzambi kazi tuswa kadi lumbu nkama lumbu kimosi kikunlendanga papa mukiele katuvizi liho mambo makinitu yimakimwanda mena nswaswani kadi munangindu zeto nzoyi yinga ntama yatungama kadi bima byantungulwa nzoyi byakubama kankubika musiko kasi kadalenda kanako kadi makani mamuntu manzambi pe mankaka yekonso kadyamu yentamwani kadi kina makanda di mosiko kasi fititungwa kwa makanda maonso ne kadi makanda maonso manza omvuluzi yisu intu chuka mele 15 octobre 96 wabakila nuve mutunga nzwaku ya kinganga nzambi mumbanza Yerusalemi mungoro tata nzambi tunungini nzoyitunga mene mukintwadi kwa makanda yezindinga bonso bwenda lusolo lwa tata nzambi mpasi wensilu zalungana kadi ngeye yise dia makanda bonso basoma mukanda nzambi vo mono ya yundudi ya kulisibana kadi ngombe sei umvuidi yembunda sei bakadikulu wanga pa mpumwandi kadi muntawu wakala kwa bayuda kwa bakafulu kya mbundi lako bonso kututengi mukanda nzambi vo mfwenge wena yenduzu nuni wena yezanza kasi mwana muntu kabeki vakayechika ntuandiko tanga muluka kaputavwa zira makumatatu yensamwadi tate makumatatu yenana buna unu kikitole kesta kingi kadi nsilulu za tata nzambi unu zilungane mkanda ya ndombe kadi mana kamalenda kana kwa wanduko kwa tata nzambi malenda kananga kadi twabanza bo manza yayi nkinga madizulu haleluya davovuka yenkangu wavumama kasinge yesole mwana tata simole kimangu inzambi kibeni mpasi zeto yenzungu zeto kunsandangu zeizo papa nkivyaka tufweti kutela bilemberezaya diluye kazi nomokongei wa nzambi eto papa jaluwa na kyangani salomo wamfuma libuda timbangize mnankumbwa se yemwana velela amen yewini kina nyonga yendomba velela bonsobu tutangilanga dio mukanda nzambi bo munalubanki ku mwakikadila diamu ediambu dia kala yinzana
etiambu tinzambi kansi dia buatan suni tu kamuna mvu wafunda limosi yankamanana ilunane nsambwa kia 10 ezole mungonda Septemba ye mvu wafunda limosi yankamavwa ye 10 yeya ye mvu wafunda limosi yankamavwa ye 10 esambana ye mvu wafunda limosi yankamavwa ye 18 utanga mukanda yoani kono diantete timi diantete papa mubanda ye bandakas papa dia lungana kiangani Salomo ngeye ndio ingei wasizo mumbanza jiji yibi kurvo Yerusalemu diampa tata Simoni Kimbangu wakusisa mumbanza jiji mama muinumpe watuma jo sigirisa vonge kaka usala mumbanza jiji yibi kurvo kamba Yerusalemu diampa buna ovo tutadiri muna kinsuni ngeye kaka sidieto mumbanza hii ya longo kanele vo muna kimwanda lwena kuenobe enobatatu Matondo katika hiyo voluntaria tunaanza na mamza ndio ikuta na sura kwa wazaka kwa watu kuna makati tunasi tunaweza tunaweza
merveilleux. Alors, continuez votre travail et nous pouvons présenter aussi à papa, le président. Tout le monde doit évacuer. La paix sortie. Même tout le monde devait évacuer ce soir. Pour les 4 ambassadeurs qui sont là. Oui, je vois.
nsata bazali kozela yo na tribune. Papa Somazo jangenda yo pe obengani mutuka elingo kene tosengi na bana ya Bukama nyoto obayelaki na bis bobi malibanda bis elingo kene tana semate vraiment totika ba communiquer webi ke bolay ko benge mala ko kene ga bale ko ko kare sila pesi refer Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous me prenons encore nos Bibles pour que nous sollicitions notre lecture du jour. Nous seignete tuzo la Yesu Bible na Yesu poete kwa utama nini nzambe akomisi biso kolomaliyo. Matin na biso tokozwa mwana Jean soki totui etangeli ezali boye na komona tata mwana pe molimo sango. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte. José azali kuna epa ya ba protocole Jabi bale mama tanda ngudia mbasi tukidi kuinkisi wenda paka sakoshi yaku kwa vila kene ku grand professeur yevutula yoyo waneki kadika yangeko mama unafutile sakoshi waneki yangeko unapaka yangeko mama mafue uvata ya ngombe matani vidisi mwana wake tuno santo
Lomba letu na Tanzania. Yesus Kristus dengan lo. Kami berfirman kepada yang bersama dengan yang berkongkar bersama. Kali kami bersama kami akan berjumpa. Lewat bersama perjumpaan mukalla. Namun zul bertatu. Kalau kalian mengenal surah Fulan Fulan Yosua Kalabarakat, kalau makan dan juga dengan bangkai, yang sudah sangat senang setiap kalau sekarang makan mangga, kalau semua orang sekarang tidak kenal. Kalau semua orang besar bukan mulai, kalau waktu makan apa, kalau cerita lima, kalau makan apa, kalau mulai berapa. Jadi sekolah kami termasuk mereka rusmin kerja kerana malam rusmin malam ni bab pukul bab pukul bab ini kami rusmin kami mampu rusmin Orang ini kamera domain di, kita macam bikin motor. Termasuk mereka kerja kita mahu dan kemarin kita berusaha kembali kuku akan diingat ya juga fluk saya kuku saya sebagai makanan diingat saya sama sangat sekalang apa kami menaikkan satu karena semua negara kami dia semua kami kelahiran aku kami menaikkan kubam kami kubam kami semua rumah kami bersedia mau berbuat 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 sekilas sendiri हमारा बने काम रखते फिर हमें जाकर लगी घूमने से ये माना ये बात आमीन Umar bapa bertolong, Umar di zaman si, kita nak katukan, kalau saya bersama. Gak ada kuila, kata masuk member tu, kalau kena ada kerjaan nambahan, kalau orang beri zaman, mula ni adalah sekolah sekarang macam itu Kemudian kamu ada kamu itu
Bari mkubwa sa imani mara mbele. Amen. Amen.
Baba